Indabankulo. Umthandazo wesabatha. Mini yesabatha mayibe enhle ngoba ngcwele. Isandlelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Isabelo senkumbuzo ezulwa. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Monginu Jehova Anazaretha Isitsurane sinu Igo Obau Sawaki Mayinthethe inkosi enkulu yasebuhleni uyazi wezulu amen. Manazaretha ingcwele ngishane kakhulu ngimude owakhiwa kodwa ngishane kakhulu ngasekhulumeni. Ngizocela uNkulunkulu omkhulu omhle wasebuhleni Manazaretha abe ngakini. Ngiyabingelela esihlalo esikhulu sasezulwini. Ngibingela yonke ihamente kaNkulunkulu. Ngicela udlule esihlabelweni noma ilanga lingakadluli. Esihlabelweni 18. Ala nathi
nje ngijabuliswa ukubona abantu abadala engababona endulo bephambi kwami naba ngibabona. Ngizoqala nje ngoba bekusesikhumbuzo izolo bekuyisikhumbuzo. Ngiqale enkosini la ukuthi sibonile sikhulele khona empeleni. Sikhulele enkosini la. Sathunywa sagijima sizingane sawasha imoto sizingane singazi ukuthi kanti lento isiholele ekutheni soze sibe kanje. Soze sibone umuzo nje obakhuluma ngayo inkosi langayikhuluma ngayo indulo ithi Nazaretha indawo ayisekho lapha ePhakameni iphelile. Mina angihleli bazokhumbula bese mabe ubuka la kwakhona inkosi la khona imigobho eyiphathi komama nobaba angihleli lapho mina ngathi ngasho ngenhliziyo ngathi ikhona indawo kaMthembu khona indawo mawusesigcaweni phesheya leyo ndawo eyisigodi ngasho ngenhliziyo ngathi ikhona indawo kaMthembu bakuthi wathi nalapho kaMthembu la usho khona indawo ayisekho sesosizwa uNkulunkulu kuphela oyosehlisela umuzi ngoba njengamanje umuzi uyalenga ulenga ngamaketani. uNkulunkulu ulindele ukuthi wehle la uyokwehla khona bawunyathela khona bawuba nenhlanhla amaNazaretha. Ngikhumbula inkosi la ngivalelisa ngizolokhu ngiqambuza ngoba umuntu obakwazi vele ukukhuluma. Ngikhumbula ivalelisa eNhlangakazi 1976 yaqala yosikhombisa inkosi lapho kwakuhlala khona ubabamkhulu wahlala umfundisi uMaganda. Umfundisi uMaganda mawukhuphuka ezizeni zamakhosi wena waze Nhlangakazi esincweleni mawukhuphuka khuphuka lapho sekufakwe khona insimbi itebhisi kulapho esincweleni lapho ubabamkhulu ayefunwa khona ngezinja efuna mina nawe. Umfundisi uMaganda ngamfica ehleli egobile kusho ukuthi ubabamkhulu wayengakhululekile akaze akhululeke nje uShembe namanje engakakhululeki. Esehleni uShembe phela akhululekile sihamba naye siyabuka. uShembe noma ungamenza yonke into uhlala 2 weeks adlule phambili asho ukuthi uyafisa ukuhlala kodwa ubungcwele buyambiza phambili. Umhlaba ayikagcwali lento ayisho ukuthi basezwe bethi nisebancane nina amaNazaretha. Ngikhumbula ke ngihlehle ngiphindele entabeni inkosi la ngivalelisa yavalisa ngesihlabelelo 72 sahlakelwa umshumayeli uNcwala. Mina ngihlabelanga ngangibuka vele ngisemncane ngabuka amazwi asho isihlabelelo ukuthi ubaba uthi amaNazaretha ngeke siphinde sibonane kuyinhlanhla ukubonana kodwa mhlawumbe ngeke sibonane la mhlawumbe sesobonana ekwenzisayo. Abese siqhubeka lesihlalo sithi inkatha yoxolo ehlela bangazi lutho yithi ke la njengoba sisena sasingazi lutho inkatha yoxolo yasehlela sabala. Mangibuka ngibuka nami umfundisi ayikusho wayekhona ngibuka nami umkhokheli wayekhona safunda naye ngiyambona nawe sasifunda naye kuJesu. Sekusho ukuthi lento isuka kude ubaba inkosi la ngayemamatheka amadoda hayi ukuthenga amatheki. Thina sibesiya kuyona sizingane sihambe noThubobo imamatheka ungasayimuntu siye thina nomfowethu lo nimbonayo sigaqe siphethe uThubobo laba babe ikoleke sifike sibeke etafuleni ngqongqoze shaya etafuleni ekumgiko amakhosazana sithi masiqhamuka sesiyovalelisa sivalelise ukuya esikoleni amamatheke athi ngiyakhuluma yini webantwana sithi baba siyavalelisa siyesikole sisho into eshoma siyavalisa baba siya esikoleni wayengasho lutho wayevela avume ngekhaya avume kahle sisukume siphinde siyohlala phansi emgidini bese sisuka lapho siyogibela nakhe ezansi phansi emdludi siyogibela amabhasi asimamani inyoni inkanya zemhlophe bazokhumbula ba bese ngihlehla ngibuye ngishengoba ngogquma ngibuye
1965 ngiphukile la engalweni ngiphukile bazokwazi abanye nje mawusume ngihlala eJamengweni kwakunedodo kama eJamengweni sihamba ke mawuye esitolo uhamba ngezansi kwendlu yesonto hamba ngezansi kwendlu yesonto angihamba ke la hlangana khona umgwaqo oya ngaphakathi nalo engiqhamuka ngawo ngezansi kwendlu yesonto ngahlangana nobaba mase ngibala manje futhi kwakuJune ngoba esibhedlela ngaphukile ngahlala kwakukhingedwa inyanga ezintathu bathi abakwazi ithambo laseqhosha la engalweni amanye afakhombisa bathi unoqhamu laseqhosha ithambo ngaphethe ikudla likaParafini ngihamba kwaqhamuka imoto kwangakabi iDodge Monaco kwakuse iFord Firenze ayihamba ngayo leso sikhathi yama kushayela umshayeli unkosana umhlangisa ngaso sikhathi ogcine sewumvangeli wase kwehliwe wathi wena mfana isingaguqa senguqile phela wena mfana botshela uma wakho agcobe lapho la uphuke khona la kungaphuli khona athenga amafutha esitolo awagcobe hayi uchazi wakusiza makhono awagcobe afike ngamtshela uma kwakhuphuka iwindi baba wadlula ngayo uthenga parafini esitolo 1.5 cent ibhanki ibhodlela 1.5 cent isete enkulu nesent half cent lo gold afike ngamtshela uma ubaba ngihlangene nomkhulu asithi umkhulu ngihlangene nomkhulu wathi lapho la ngilimele khona uthi uma ubone kanjani ngithi uthe lapho ubothenga amafutha ungishikishe khona uma akathetha ngasikhathi waswa lapho wakhohle ukuthi bathi ngithumile washona esitolo wathenga ibhodlela kunhlanzi kwakhona ubaba omdala kwathiwa uhlanzi esitolo wathenga ibhodlela lamafutha washikisha lapho yena ithaba ngisho ukuthi la ekhaya kusebenza umoya namanje ngidabuke mina umuntu umekuphusha azaginqe phansi kanti kakhulukazi kalisuthi ngisho kudlala ngithi ungafiki nolaka kakhulukazi kolayi woza kahle ngoba mhlawumbe into yakho ithola ungena emasangweni into yakho uyitholuza uyithola ufike ukuthi babamkhulu ubhawa lapha babamkhulu ucela ungene emzini wakhe usuyitholile leyo manje wena usuhamba uyiqathaza nje mina ngifuna ukubona ubaba ongathi umshumayelo umshazi khona izwe ngithi izweli izolo ukuthi mina ngifuna ukuyonikela kubaba endleleni lapha la besikhona ngifuna ukuyonikela kubaba mina ngeke sizwe ngani lelo zwa liphele bangcwele angisho ngoba ngisebenza ngaphakathi kodwa lelo zwa liphele ukusindisa wena naku naseBhayibhelini ukuthi incwadi angiyazi ithi lapho kwathumela kwakunomuntu wayenazo zonke izinto ephethe amabutho la yonke into kodwa enesifo sakhe yedwa ayemboza engabonakali izifo sokuxhoba ngaleso sikhathi ifo sokuxhoba ngithi nala eSafrika kwakhona bekiwe emadibhulu besizokushutha kodwa lo muntu lo wafika umuntu kaNkulunkulu kwase kuphuma isigijimi la ekhaya kuphuma inkosazana sathi ithizwe hamba uyobhuka noma uyogeza eJordan kasikhombisa wabuza kubantu bakuthi le nkulumo ithi yimkhulu kangaka akwazi ukuphuma angibone wangena uqunu enhlizweni yakhe ukuthi ngimkhulu kangaka nawe mhlawumbe umkhulu kangaka nenkosi yami kanti lokade wayithola lokhu uyiqoba ngenyawo ufuna ukukhuluma nobaba mase ufikele phambi kababa ufika ukuthi baba ngiyajabula ukubona awusasho lutho futhi bazi bakuncinza abantu bangenjalo uxoxa indaba umboyi wini mina ukunikela inkosini ngagcina ngo-2008 ngizosho ukuthi kwakwenzeke njalo 2008 ngo-2007 wakhupha unkosikazi kanti useyisola wayentabeni inhlangakazi wathi mayibuya isisu sachitheka ngisho ukuya kanjani saqhuza hayi kwangani
wasekuye ukuthi phatha wayisola futhi kwase ukuthi masekushaya leso sikhathi ngoba kwase kuyinyanga ezisithupha kwase kushaya leso sikhathi ase ngiyothiwe ngangena nje ngaphandle ngathi ngiyaqhamuka wayephuma phandle bambele insimbini wathi uyakhuluma wayethi ungema wezithi wayekhuluma baba ngiyakhuluma unkosikazi ungathi khona ukufuna ukwenzeka njengasekuqaleni wathi hayi loyo uzophila ngeke kwenzeke lutho ukhona uzophila mase asukume la mhlawumbe khona la iduze uzophila asukume khombisa uzophila akuqa sukume ukhona lo wale wa 2008 lo 16 years manje igama lakho uzophila ngoba waqandwa ngaphakathi wathi uzophila amen ayibanga likhe la unegama elilodwa uzophila nje kwaphela uzophila bese ngwele emva ke bangcwele hlehle ngwele emva eqala phaya inhlansuthi asiphathanga kahle inhlansuthi endulo asiphathanga kahle sikafisa ukuthi ungaphinde kwenzeke lokho inhlansuthi ingabi nomoya onothuli uze makuthiwa unothuli makuthiwa idlozi lingezi nothuli ungazi nothuli ezulwini ungezi nothuli inhlansuthi kwenzeka ngizothi ngeluka manje ajaha omncane yamchahaza yambeka emqazibheke thina ke sagejeka lapha sibonanga kodwa seshiwo sagcina sesizwe babomncane ngasayi babomncane eseyinkosi yamaNazaretha ukuthi nina Nhlansuthi nangikhiphe leso silonda sasilokuthiwa angazi ngizwe ukuthi sakwaphi laphi mhlawumbe ke kwahlawulwa ngazi kodwa nje Nhlansuthi namanje Nhlansuthi yangena neimbobo esasothiwe njengoba sekuthiwa nje ubhobo ungangena lokuthithipeleni kwakusula lapha ukuthi kakhulukazi Nhlansuthi ngalesa sikhathi Nhlansuthi yajaha umshumayeli Nhlansuthi akazi kuxolise lokho umshumayeli unguni yakhumbula kangikhona inkosi iyehla ngeHes lapha phesheya isicaweni asekuthi ngamawula khona yafika lapha iHes yayikhrim njengalezi iti yehla sonke abantu abekhala beyinkinga angazi ngikhali mina ngoba ngangazi ukuthi uThixo uyahamba thina sisizwe inyanga yezulu yathi hayi ushemba kahamba ushemba ushintshe ibhande mana kufanele nikwazi lokho ube semizweni ukuthi uNkulunkulu kwaphela amen kodwa uNkulunkulu hamba abe nesikhathi sakhe unesikhathi sakhe yabona mase sibale unyazo kuselwenzeni kulesikhathi lesi 14 years manicabanga so ngo2010 naso isikole ezansi nayo iVesodo nayo insinde sihamba umhlaba wonke ungabala uthi ngoba unento yakhe ayithunyiwe ongafanele simphazamise thina singabantu thina silandele ngemumva njengoba etaskoti icephu zethu mase makusenkozweni bese sihamba siye emadokodweni uqala ke bekhamba bekwenziwa urevise lento adikhulunywa liyetshise lento adikhulunywa manje ayisetshenziswa hayi ubeka amadoda ayikuthika manje kuyathika ukuthi inkosi lithini liqonda ukuthini ngalokho ya kodwa lokho kubi kufanele ukuthiwe yazi yamnandi ngoba ibikanje wena uthatheli iphi ngoba kufanele kube khona uthathayo kakhulukazi bakhona baba ngiyazibona mina kodwa makhona unikazi wezinto phambi kwenu kufanele kube khona uthathayo ngisho ngathi ngizomncane ngifishane kakhulu ngoba ngisho mhlawumbe ukhona nje 5 minutes kodwa nje bese ngibuke ngizenyangeni yezulu inyanga yezulu igijima kakhulu isindala inyanga yezulu ithathe masibala nguwe ngokwasemhlabeni ilanga lokuthamela no71 inyanga yezulu no70 yathatha ngosathi kodwa yakujimisa kwebhungu yakujima umhlaba wonke yathi sibe phakathi bahlangabezeni umsebenzi wenu bahlangabezeni semba
sebashumayizile sebephakathi njengokubona umNazareth akunje bathi sozokhetha phambili usetshenzile engaqala ukusebenza sengilana lokwakhiwa kwemini lomuzi wasebusheni akuqali kwakho komuzi wasebusheni inyanga yezulu iyona yalungisa iphakamile 1969 amadokodo waqondisa kwakho kwizidivela mawukhumbula kahle kwathiwa ibhanoyi mashuta urekona izidivela njolo kwakuyona ndawo enomjondolo lapha enandade kwamaplaza ebhenini ungabonise kuhle indawo ebinabantu abaningi besiphakamile yasiqondisa inyanga yezulu iqondisa kwaba ukubona namanje kuye phambili amadokotela awuforo maqondi lapho inyanga yezulu ngangikhona 1969 nelanga ithi lakho umbangela ugina losanda kusho njoba kunyazi umanje lubhisi bane mandate bana yonke into abayibekele ukuthi bazokwenza lokho ngoba ilanga hlala 1935 kodwa kuthe ngo-1938 ilanga lathumela abefundisi akusakhumbasazi lathumela abefundisi labathumela bayobuka ilokishi elidala lakhona 1940 lala khona sosikhathi nathi Chesterfield bangaphosile lokho yathi abahambe bolala lothatha leyo phethi ukuze bakunoze phambili kwabe wathi hayi yandawo le kwakwasholo kanona nalokho kwase uzowalungiswa inkosi inyanga yezulu 1969 ise ingakabi inkosi ise sisathi inyanga babomncane kodwa walungisa waqeda wacela yonke into kuyena sikelela ubaba ukunikela lokho kwakhe insizwe zakho sikhuluma ngensizwe sikhuluma ngokwakho umuzi ukuthi khona nosukwenzile lesa sikole sezansi yino yenzile ngathi sasikhathe kwabamkhulu kuthiwa begawula ingode entanda begqoka amabhanti besuka nogode entanda bazawufika phakambili ugodo lwalungena ebhantini ludlule ebhantini luzongena eyembeni ludlule eyembeni lungene enyambeni waseqhubeka umnikazi wensuku wathi ludlule enyambeni lothinta umphefumulo lolo godo lithwele leli tholibeka lapha
lona tshelo yokusiza njengethi olibeke entabeni ukwakho umuzi bese ngimake la ngale phansi ngiphinde emumva ngizokhuluma ngendaba enkulu ngoba yasekuphakama kwami ngifulele khona ngibonile nje konke ngibonile kwakho ulokhu idleso ngene idleso nto masizoshiya ivulwe ngo-1958 idle zitshalo ngeza wena njalo idle yavulwa ngo-1958 idle zitshalo ngo-1948 ivulwa ngamakhosi ala emaqadini ivulwa ngawo ngani ngomhlatshelo ngizama njalo ukuthi kuyakhiwa hayi ukuthi kuyakhiwa amakhosi ayexoka njengoba ganda ayashethi ugande ndawonye ganda izizwe ayigande izizwe zawo njengoba namhlanje kugcwele kangaka amakhosi izizwe eziningi eziphansi Getsemani umzimba babekwe wangena ngaphakathi engikhumbula kahle wangenayo ubaba omncane sikithi ubaba omncane njengoba phela kwaku 1976 ubaba omncane ujikile ngokumemeza kubaloyi wathi wayesemsakazweni ehlala kwa-Inazi nawo uPheki Masini wathi abantu bangezwa bathi ubambela uNkulunkulu akabanjela abantu balahleka lapho balahleka baphela bathi yenya basobhake nawo ngalahleki basobhalahlekile wangena ubaba omncane wangena uShumayela uNdulu kanti uShumayela uNdulu ngena ngekusenedente yasebusuku kwathi ku-23 manikhumbula owayekhona ngalowo 23 wokugcina 1976 angikhona eKapa uShumayela uNdulu uthi maNazaretha kuthiwa hayi siyenyakatho kwaba akweli ungatsho yonke into ayishilo kodwa uMshumayela uNdulu awona ngalo engoni apha wathi uNazaretha ushemba abantu babengafundiseki wena ushemba asethula bemlali ahamba zaduma imoto zahamba zanyaka ahamba imoto nyaka bashona phakathi abantu abayibasali phakathi base kufika ke ngisho kwakase
umshumela uNduli mayesephuma lapha phakathi ngithanda kwamncane-ke mina wesikhathi bengino-21 years ngala sikhathi bekungagijima phela kangaka ingane no-21 years manje isifana ingane no-45 ngoba hhayi ngokuhlakanipha ngokuqina leli zwa lakhe aliqinelwa bacele aliqinelwa nhlobo usho wasebengqumuza la emva kwawo athi ungelele kuNduli wasephuma waphinde waphile futhi khona isolile wayesephuma kancane waphuma wabambela la ngikhona estepsini saseGetsemane athi uthi uncela ngawo ngisho phela into engayizwayo wathi uthi uncela wabambela unosesele ngaphakathi umbuzo ukuzwa ukuthi usalelile lapha ngaphakathi wathi mayiphuma baseluthoza angibonanga ke mina ngoba ngabe ngikhuluma iphutha manje khona ngabo wabona sebaleka wayodlula idodo lenyanga yezulu ngibona wayodlula itshele elikhulu udwala abadala wawela umgwaqo omkhulu aye thina saqhubeka-ke la yaphuma inkosi yakhweza emotini eyi-Land Rover eyayithengwe ngo-8,000 ngikhumbula kahle u-8,000 sosikhathi ofana no-800,000 manje u-8,000 nomoto yafakwa phakathi sasesiwela-ke sesihamba sesihlukana njengey'ngane 21 years ingane sahamba yabo mase siyowela ngizothiwa sikhona into esiyenzile lapha ifice iy'ngane zishaya umuntu omdala ngoswazi iy'ngane ishaya ngoswazi ngisho ukuthi into engayikhoshiwe mina leyo nawe ngenzela ukuthi ubhasobhe angikuxoxela ukuthi ngiqala ubhasobhe lapha ekhaya ubhasobhe uma ungaboni kahle kucasha ngesikole nasi igodwini uma ubabe lapha mhlawumbe ubothi ubaba mhlawumbe phamisa amehlo casha ngesihlahla nazi ihlahla linicasha ngoba uNkulunkulu akuyena umuntu uNkulunkulu kuqala baba mkhulu lesingambonanga uNkulunkulu elangeni esibonile uNkulunkulu enyangeni yezulu uNkulunkulu othingweni uNkulunkulu namanzi uNkulunkulu nomathini semuhle labo bantwana baphela bonke nababala manje kubo kwalabantu kodwa baphela bonke baphela semuhle ukuthi into sokuthi ngiyasiba naleyo denti ngikhumbula ukuthi ngoba ngiyasuthi yenza lokho angikhumbula ukuthi yahlangula bese noma ngiphinde ngihamba bawusebenza isikhathi esideke sesebenza kodwa phela bengibakhona ushaya amashito la ngibakhona kodwa ngikhumbula ukuthi zingenzo izinto angazi ke emhlanganweni mhlawumbe kwami ngizo emhlanganweni kodwa nje angikhumbula sekuthi asiqaphele bangcwele asiqaphele kakhulu inyanga yezulu yathatha 1970 kwaba nomfihlo wenkosi ilanga January 2 1977 mangaphosisa upheroza amakhalenda akho shethi ngoba umhla ka2 kungaphosisa ihlabathi lakhiwa yithi laphansi emzini yakho lokwakha leyani leya inkosi yakho isikwele inkosi langa bangifake lo-round yakho isikwele lo hlabathi lakhiwa yithi nodube udube ade shala kaphakho dube wasiza udube umuhle akunakusembiza umfundisi ngegama wayebizwa ngegama umuhle inkosi omfundisi namhlanje lo mfundisi wayinsizwa ngaso sikhathi njengoba igibiskushiwa wathi wayengu-42 dube lo sasina umuntu wayehola umzimba kwakuShabani wafaka impapha ezini noma mhlawumbe kwagcina ngokulungelanga sawo kodwa wafaka impapha ezini hamba phambili kuzungeza nje so njengoba nawe kuzungezwa athatha nyanga yezulu 1977 yahamba
asengihamba-ke mina ngiyala angiyosebenza khona 1977 hamba kodwa angiyanga inhlangazi ka-1977 kodwa ngathi ngisemsebenzini ngawu-January angithi ngishiye ngapha kwathi ubambela kodwa sazi thini dakele ubambela ikunemvuko ephakameni oyaziyo nawe nemvuko ubambela wafika into athi njengamanje inhlangazi angikude kabi ngangise-North West ongathi North West okusathi Transvaal something Northern Transvaal angilapha athi ngiyafuna inhlangazi abagibela ngaso sikhathi ngahamba yafika bagibele lenza ngibele isitimela ngehla afike inhlangazi afike ubaba ebheke afike uyisonto afike ubaba ehlupha iphepha lakabona evule izandla kanje evule izandla lapho lelo foto lapho kubona afike ngalolanga kimi afika ngakuqa lapha kulo wathi ephenduka evule lezo zandla wathi usufikile uqhamuka kude wathi baba angabe ngakasho lutho kodwa lithe izwi ngikufuna inhlangazi ngawushiya lo msebenzi ngihamba ngezinhlangazi kwaphela ngaze ngaphila khona ngaqala ngenza kabusha ngaya ngoMeyi kabusha ngaluza kuleyo bheshe ehamba leso sikhathi ngaze ngaya ngoMeyi ngaqhubeka ushefu uNkulunkulu manje uNkulunkulu izolo uNkulunkulu kusasa singalindeli amadoda singalindeli ikomiti lethu ukuthi lisihlanganise siyisinto ezinhle kuJehova hayi okunye esihambile kwesikhathi angabikho indoda ezokhonza angabikho indoda esatshwayo asabe uThixo munye unyazo lezulu 1977 waphuma kuhlangana ubaba wahamba kwaZulu ngazi wayaphi kwaZulu wahamba wazungeza wabuya ngoJulayi ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngiqhamuka lana ngiqhamuka khona ngifaka imfo ngathi ngiqhamuka ngehla lapha kaMawuli umgidi ushaya kaMawuli lapha esigcawini phesheya ngathi ngikhumbula kathi ubaba ngiyaxolisa ukuthi ubaba wayefaka ophaqa noma ngathi amasendali ayecream khumbula kahle ubaba inyanga yezulu ebusise mgidi ngahamba ngayikhaya bayoshintsha kabuye nami ngalandela kakhulu yayisiba khona imvunga bancwele imvunga lena yasemakhoneni okungafanele ihlale yokuba bethi singahamba makhona uma ke nahlangana nababili nabathathu awuphizwa umchamo wena usaphizwa umchamo uhamba umchamo mina njengomuntu angihlangana ngizophizwa umchamo nawe phezulu umchamo uzobalekela ukukhuluma ngoba ukukhuluma lokho ugcina usekuthiwe ugcina usuqoshwa kuba iqala ekhaya iyabhedisa njengalombhoko ngathi sengikhuluma into ongafanele ngikhulume kodwa ngoba kuthiwa ngikhulume sengiyocasha ngalokho bangcwele benkosi 1977 wadlula uJulayi hayi kwahlakazeka uJulayi kodwa sekubonakala inkinga kwakukhona umama wayekhishiwe ephakameni wayehlala esiphungu bangikhumbula umama abanye abadala wayehlala esiphungu umama osemdala wayehlala wayenenkomo esiphungu akakhumbula esiphungu lapha ezansi wayenenkomo nesibaya lapha wasekhishwa ngokuthi uthubuni babamkhulu enkamelweni wathathwa wayokwakha lapha enzansi abakasithole lapha khumbula kahle ukhakhaka indodana yakho kwakumama unkosazi wakhe wayibona kwasekuba yena ukhakhaka bese kuthi abafana babo Simon asifunda labo phela ngebazi bahamba baya amaNazaretha eshiya ubaba inkosi yena ahamba ayofuna ukubonelwa umama abonelwe
embonele ekameleni. Amalathi asiza siqaphele abantwana benkosi. Yona nto kakhulu eyahlukanisa ibandla sekuphakameni. Eyahlukanisa. Abantu babeya ngale inkosi ikhona. Beya ngale inkosi ikhona. Kwasekhlukwa. Kwamba ngisho bekuqala yaqala ngale yase beyodlizwana inkobe. Indlwana inkobe ngiyazi mayakhiwa 1965 ubaba wayethelithile babomzala. I-foundation yangabikho lento amaphepha la kwathi thatha itiyela ithina sahlala ngitiyela sechofa itiyela babethela ngo bafika bapheke bese bethela bese benza lento itemkhosi laba abantu badlizwe kana inkobe indle eyayihlala owaseNdiya uNoyinkobe kwakuyinkosikazi yaseNdiya eyafika kwabamkhulu yazocela abantwana yamlandela yazafika kwaZulu mase esekhotha abantu abakhabekho labaphesheya kolwandle wase emumathe egcine ethola umntwana wamqamba igama ukuthi ulwandle lo mntwana esambona insizwe sayibona naye hayi akekho uNoyinkobe wayekholwa wayesenendlu yakhe-ke lapha abazi indlu yesonto ephakameni ngemuva kanye mawukhupha ngomdedele esesinxeleni indlwana inkomo usho ukuthi basebesebenzisa leyo ndlu kwagcina ngempela ngoJulayi kwathi ngoSeptember waqala kwakhona abasonto leParadise sonto lenyanga yezulu leParadise inyanga yezulu yashintsha lapha la behlala khona ilapha yahlala ngezansi base bona beba lapha uthi uma bona abantu baphethe izagila bayalwa kodwa banoNkulunkulu futhi uNkulunkulu ahambisana nokuba bathi uma waqalwa ukuphatha isagila nje asisho ukuthi yedela izitha zingene kodwa musuba nomoya oshisayo phakathi kwamakholwa ngoba uzowaphazamisa agcine sengayibona angasamboni uNkulunkulu esekhonza wena ngoba isathu washona kanjalo ngoSeptember sathi sihambile wasabhalwa ngencwadi ngabe ikamafuni basibhalele sekuhlwele phakathi khona asebesendlana inkobo nabalawo sihambile ngoba sasangahamba ngomini isabuye kwaba 1978 ngabe ipheni konyaka ngoNovember kwabuya ngasikhathi inyanga yezulu ifika ingakafiki inyanga yezulu waqatshelwa labantu njengoba babephethe izagila nalaba-ke ababengathini babona ukuthi ngeke badlala abafana ngoba ileyo nto asikhona phela ngeke badlala abafana wahlangana lapha esilahini elabhusha leliya lelo bona libhala uvula indlela wahlangana lapho nje ngikhona la uhlala lapho kuthiwa yena abafana bekhuza abantu hayi yakholwa bagcwele yakholwa kwabakhona isiphithiphithi kwashabana ulihlala wadlula kanti ngesonto kuzobuyelwa ukuze kube khona-ke laba abantu abasala lapha abafuna ababili bakangcobo omunye engesikhohlwa athi ngizazi ngibazi babafuna abantu ngoba ngibazi nangamehlo basala lapho nalokho angikhumbuli ukuthi kwagezeka kahle asikhumbuli ukuthi kwagezeka kahle yini ngokuhlala kwena nesiphithiphithi esontweni sesibuwe thina sibancane akusuke nje kuleya nto le ubone ingane seyisuka abafundisi phela lokho nje kwenzeka obefuza kuqala ade kunesihlahla lapha e-ofisi okwazi abafundisi bagijiswa esihlahleni bagibela nje abele gijimela hlabele umfundisi yashaba nje uyayibona leyo yiyo leyo ntuthu esicela ukuthi ikhuzeke bangcwele mhlalisa ukuthi ikhuzekani hlisuthi khuzekani asisho ukuthi iba isithithithi asisho ukuthi kodwa hlukanisa phakathi kokungcwele ngeke ukuthi njengoba umfundise kanje uzomkhipha la esontweni njengoba ngihlalisa ukuthi nje ngifaka
masolo ngithi akagijima abheke phezulu aphinde abhekele noma njengoba ngingumshumayeli ungigijimisa futhi asifuni ugijimiswa sitsheleni kahle njengoba sina ngaphakathi nathi singaphakathi asasafika kanjani lesinemsebenzi yethu nathi kodwa sasibona sasizona mina ngathi 2 weeks ke bakhulu kodwa kusukela ngo-2001 ngicabanga ukuthi kusele 2 weeks awupheli wasezulu ithuba kwasho njalo atshela kanjalo mina ngifika la kwathi 2 weeks cha uzohlala nje uthi wanya kwaba lesikhathi kahle kitruck kababa uzohlala nje uthi wanya sasunani hayi sakugibela saye eGibisi ngaqoqa nje umuntu umfana okhulele esontweni ngaqoqa amabhodwa amnyama ngashaqisa ngaphambi hayi ngishushuza lana into ekuthiwa isheshe phela uthawupheli sengize ngathenga igas bangcwele u2 weeks awupheli sekusho ukuthi nawe njengoba ulana nje awuyazi i-agreement ephakathi kwakho nomndeni kaThixo nomndeni wakini mhlawumbe 2 weeks nje singazi 2 weeks ozophela nini mina wamagazi ophela nini kwathi wangibela ngaphandle ngiyenzama ukuthi ngigoqe istep ngihambe kodwa bese ngibuka ukuthi 2 weeks akwapheli nawe basoba bacela benkosi ngizocela ukwehla ngezansi vele ngimncane ngingakhuluma okunye kuba ngcono makhulu umuntu okubuzayo ngoba vele ke okuningi kwenzeke phambi kwakho uma ngibuza kungcono mase uthi angixoxe njengoba ngixoxe kwalikhulunyana ngoba vele kuqhamuka kanye bese sikhathi uDisemba bese siyentabeni siyosebenza bese sihlabela zonke sihlabele ngalesa inkosi la sihlabele sisitrucking sisibude ngizama nje ukuthi kube khona ukukhumbulayo na mina ngikhumbula lokho usasesihlale sabe sosebenza enkanda so sahlala umoya inkosi na phesheya la Peter sithi isitaba wasikhumbula isitaba sasinokusha ntambama sasimnandi sinokusha basasipheka kanjani kodwa nje basazi basentaba usekhona wagcina sekuphakama ngalo mwazi bangcwele benkosi ucela wehlangeza njengoba ngisho ngimncane ngixolise la nyatheleke khona kabi Thixo ngithethelele nebandla lenkosi ngithethelele bangcwele benkosi emphethe incwadi ngiyiphethe incwadi angazi ngivule
into ebengithi ngizoyikhuluma ngithenge ithina ke ithi angikhuluma nogogo kunjalo wona ekhaya nazi iphethe kodwa ngigcine nje ngithi ngiyayibheka into ebengizoyihlabela ngihlatshele esekhaya kuphela izwi lenkosi ke lithe kuyovalwa ngesihlabelelo 114 siyohlatshelwa uShumayeli ubapheka Nkosi usuphama kwangcwele wangitala see
in the Benkulil.